Nagtinaubo ni tikawayan, ngayon kabil mo apalabog. Kung naman, nga mo ka no dagiti kalding, dati baka disgrasyaan da. Ay, agri-relakit day. Amang ano ipabayad na kin ka, nagiti kalding na. Napay kumabayada. Mano ka diti nakita man naubo na kalding. Upat. Ha? Talo ang babakad, kan may sa abarakaw. Naipalok iti tiyan, bukaw, kan sikigan, tinatirada na kawayan. Ijay pagayang barukong timaysa. Mga no kumarabas ko na, iso abarukong na tinatamaan. Sigurado lakid din, nga damading aramiden na. Nung makita na ti kalding na, anaubo ni tinatirada na kawayan. No may agri-ray, sung batak. Adumot lang ti masursurun kadagi dya kalding. Intugot da ti kawayan, nakatulog iti bagbagida. Murahin tati addang aramidan na. Kalpasan na naubon dagiti kalding na. Madidigramot siguro ita. Maama ka maulit na matudok man rin dagiti kalding na. Nagdunggayan. May ka 12. So, pagpilay-pilay dagiti kalding ka. Kan, hadda na itudok akawayan iti pakita. Ay, asit gakman. Ay, ay, asit gakman. Hadda na itudok. Ay, asit gakman. Hanggang nakaagdatin. Ay, asit gakman. Ay, umay ka man ditawi. Anda na itudok akawayan kadagiti kalding kao. Darasang! Apay kumana tudok ako dam. Umay ka dito'y tatulungan na kamangikat kadagiti kawayan ang nakatudok iti kaldain. Umayain! Saan ka pumanukkaw dita? Darasam ata na kusbungay maysa. Iti ngamin barukong na tinatamaan. Ay, dagiti laki din na perdiyan timula na tinangaramit dito'y. Ay, sana mabalin dito'y. Mapan ko'y bagak hindi kapitan. Awan pa di parinteng. San pa simang pay. Sikama kami. Ipagana nga ipagod mo kung di mo matipagad. Nakusbungay maysa. Natamaan siguro ti puso na. Ay, makasidata iti pinapaihitan na di na oras ano kasta. Ay saan? Saan ko mapalabas na ito? Inapalan dalakit na iti kalding kao. Pinapaihitan nga yung purong. Uy nga, ti kalding. Nadalos ka ti kalding. Tika pa na. Aso ka.